Kamau Kurwat Presbyterian Secondary School at Lau Sang Jakram, Akajing Ipo Iping, Laraki Lekman, Yaka Silver Jubilee, Kata Akajing Dab Absan Snem, Nadu Palasang Yaka, House Nem Arajar, We, Kabala Kinjo, House Nem Arajar Arpandrio. Agani Singi Kerpang, Lapan Hair Yakalama Jong School, Dau Granicton, Lingdo Tonkar Gomukongsan, Shaban Stangi, a program of Pair, Ayo Bani Yatu Yakajinga Lenti, Jong School, Dau Taman Basan, JS Dosa Ubalapan pa panadu pastang ya school kilamat shipon ki jinge Henry katba nangmi kisngi bat kisnem ka school kada nang kiu shaprang habaro kiliang hadu menta ba kalakin jo absan snem ka school kala say shipon ki khana puli ki basta bat ki bakpaw hakikam hile kai pa per ki bala yoru banishim penta hakikardan district jilla but what have a national level. Habai jingran hakanigasni uba Renington lingdo tongkar ulai minsiam iki balang kristan kamtam ka Presbyterian Church bakim day man penkut tang haki kam jingeseng haying mani Henry man mi shabar man shakri yak imlang salang ling baki kam jingeram but the jing ai jingnang jingstan ula kenturu iki kena pule pakinlong ki badan jingkerman bad mantay ya kalaway ka bapernay kum shibenta jong ka jingrakhe silver jubilee ulapen mana maray jingarap hadu saulak tingka lingba ka SRWP scheme jong snam arja apsan hadu arja pnrio panchna kamra class thamay na ka bentak school ya kani ka jing kandu lang penchong shit shushu da ka jingi shad but jingrai jongi khana school ha ka jingi don lang USDSEO ba SS Linghoy u principal ba Fernason Wanyang ki teman basan ki noi kai bat ki riu rang ba ki bala wan man sakilang ya kani ka si kerpang sedang berplino ya kani ka jingir ke jubilee jong kani ka school ngan penhere kani ka lama kita orang yang ipuan ikut interkat jongpi, but kado kesini keba pibiang bulan hai ngal orang yang kabiang bet naduk arko tarik sana, bandai kita ketawa kalau buat kita sih boleh siapa nonton kita kabiang bagan ekspres ini semua jonga, hangwa kita aylah tengah bagan yok baju i kita celebration, bandai orang kan bagan ke school, hai kita ke school. Kali ke sekolah ke mana layu snow, layu i, yang kecil dom jokal labon, kali ke hostem. Nama lagi snow bernitip naduk kecil serang jongkah. Kam tahu naduk snow arah jar kendai. Ya ke bagi lain yok sedang, ya ke orphanage. Hak bagi lari konsulat hangre hak haki quarter jokal PWD. Hadiahnya ke bagi lah. Wajib tip kali ke sekolah kali ke majanta. Tik mabun kikon. Gila wan pak hang ni. Kalau lo kencing sekri, kau kodor, kau kerau hadu kata-kata. Hak kau gari gaskul kali wan ai, wan ini konsep. Kulai sebelah ekor dengan mesin, ya gari ka mesin mission kepada hak barang presiden mau korban. Hak kau kelai yok wan sedang, ya gari gaskul hak arko sang sedang mensuah. Iar pesan senam bersuara, idei kesenam ke makodor hadap kata-kata ke senang ke school. Nama ke school tu bernitip, maka dei ke senam, hak apa ke senam, hak apa hidon ke jet teman pesan, bat hidon ke teman pesan, argut dengan maklam tajuk kebalan, kiban rakhe ya kajing dak ar pesan senam, kumjuk hikum ke school. Dan nama kata ngai. Big congratulations ya kali ke school hakadindak aku samsnem rekat ke kabalang presiden mau buat balik kita membasan juga ke kabalang baru ibadah mentah
Nasukman haduk kata-kata Banyu baki balang Kristan kem pengkut no iki kampah bahat tang haki sau kunro bagi dia keren tang haki sau kunro jong kaying mani hendrai ki balang Kristan ki mi syabah banle iki kampah bahat ya ka kam nation ban sakri om day tang ya kajing sakri ba kerja musim hendrai ban air ya kajing start kaba long kabar kam haduk kata-kata kalau don ke wei ke bangin ong kumlai sibon yaki Christian nation kong ginoson sunang do gari India lalu don ke wei ke bangin ong kumlai sibon yaki balang Kristen gila dai ong kumlai sibon ya kajing ai ya kajing nang kajing sa Wala kamong kamasok. Banslan, yaki school. Banslan, yaki institution. Hanay kajing alam. Lenti, kajing alam khmat, hijong ki missionary. Ki balawan. Nasilyak durya. Kila pun i ke luksa ko baha. Bagkane ke luksa ko baha. Karena ngayon ay matah ki balang Kristen. Bala ya kajing nang kajing sa. Haki khon, jong kari. Haki khon, jong kancay kanreo. Tu boleh undang-undang merekat mata kejauhan kebalang presiden yang mau kebaru hal kebalang kini ki home mission kita kebalang kadang lembah kini ki art lagi sekolah tu balai ikut besar ai boleh undang-undang merekat bah kini ki home mission kini yang cakap hak jadi syakri yang di para beliau akan dengan penting hak kebakin mit ki kon samlah ki bakodon nak kini sekolah bang pas ki pulih ki joki Gisukman menyui, Bapak Yoslo, yang dikena kalau pas nak kali sekolah. Bapak Yoslo yang kecingkren, jom iwe yang dikena sekolah di balpas nanti. Kanong kecingkren pakrau yang dikena di bami nak kali sekolah. Kiban yang long beriau, kiban yang man beriau kasih im joki dari partai.